Aduh. Ih, udah makan. Ano lagi beres lagi. Apa? Cek ngocok lo nyaman ngakan. Lara, wis kenyang kok Lana. Keburu dua ompaan lah kenyang. Mana enggak ngakan terus? Kalau tiga mau ngakan video dua ompaan lah kenyang. Kere, ah. Lawis kenyang kok lebih boleh. Udah baik nih biji mas. Kok minum ah? Ya lu, kalah aku na. Mayo ya rek, sini nama. Mare. Kemarin aku entar mangkat, entar ke ring center nyari rasa pola lebih liber. Iya. Ya, mayo, pindah ke dalam mayo. Masuk. Berdepan lo apa di depan? Lagi pasangan, lah pakai sakit netok. Coba rasa-rasa lagi. Celok beres. Maksudnya ada terlalu beres ya? Iya, terlalu beres ya. Mare pakai sakit netok. Ada ya pasang header. Iya. Tuh,
Pas kena beto kentong. Ya, pas dulu mulai. Terus, area bedem bagi do orangnya campur lagi do nomen. Ya sudah, saya mau pamit dulu Nyai. Salam, terima kasih. Lawis, deki mau leberes baru abdi kangkong. Mas, teh dung mas. Ja. Yang boleh tampil enom ya. Yuk. Moga tuli beres ya mas. Iya. Dulu mas, berperkembangan. Aduh, jale ilakun pakun deh iri. Tuh, terus turun mah aku kun itu. Telepon ke kiai. Ila pacar. Halo, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Kula terus tanya kiai. Kula neta kan di pasangan. Mari rasa lagi. Tapi lo dikeras beres. Pas kata kenapa? Solusinya kiai. Aji ya geng sake ker pikiran. Tanya kiro terona. Oh, jadi kula kudu tanya akin ki. Tangat terona panik. Mari tuli beres. Ya iya, nang kitoro akin ya, ro terona. Tekanin. Malay tuli beres. Matur salam koki kiai. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, macam mas menyetran andiro keteruan. Apa sih keteruan bang? Coba lah gengko mas. Ongkuan ya deh. Iya mah ya. Pokok bang beres, bingko tekanin apa sih keteruan bang? Aduh, deki pada ngamuk deh, ngapa bengkok, patau tangro tero deh. Iya, kalau ngamuk pokok bang ki beres. Ya iya kok terobos deh, ya kok tero teka. Ya apa? Anu deh, Ah, kayaknya siapa pegel ya? ya kalau kira pegel, pokok bang ki beres. Iya kok. Cerita ya kedingaki ceretan adik. Dua rapat tang sepeda ya, mi mate. Maria sin bensin ki puro. Aduh salah tepak nang sepin nah. Aduh nang kuburan boleh ya ada orang. Aduh. Ya Allah. Kok mas Pak Cita kok ada orang lebat salah. Aduh.
kadi bereng bini kat tibir. Ini pula perlu bantuan. Lu kiin, kenapa weh? Coba dah lebet teka situng leka. Seumpama bini bingkok ike tretan nah. Menreng laki bingkok ike laki. Ya Allah. Pas ada lebet tong leka ya Allah. Lu ba, teka di berdeke lakin. Kok ngiring aki petan hede buru. Lu tolong hede bengkok. Aduh ba, te pahana derde hede ba. Koran di bini ba. Padanya hede. Ba. Kilo papa mas, sering laki dia. Abi ini maksimal 4. Sampean kan ki situ. Jadi kok dari kedua aja siap mas. Aduh, ongkun. Iya, engkau lah kadung another deh iya. Aduh, pejerongku kok. Pebicak apa nih sepeda? Kemarin ya kontak ya. Iya mas. Oh iya ya. Kocok. Demi uji po. Lo bisa starter. Oh, enggak ya. Duh, ya mau di. Iya pas atraki mole mas, mari hedi tahu tang Roma. Oh udah iya. Ya mah ayo kah? Iya pas kapit. Oh, ayo siap. Ayo. Ayo le. Aduh kok bejerongku. Dadi de iya ceretan le. Duh, lo nyangka kok mas. Teka boh. Aji ya, kocan gelo kok gelo. Iya saya keterlaluan. Oh. Le, kocan teropok berse. Masuk. Deh ya banyak. Oh ya cek aja lah tah. Kau lah tahu. Pasang hede terabi ni boleh kan? Iya banyak. Iya pada mah punya kok pa bere ateh. Dah cek kira bere. Beki kang kok pese bere. Keng ramu na beri saya Maria no maki. Engki banyak. Weh lepas tenang hede. Pokok tang ramuan lah masuk ke betena. Ya celingaki pe leku. Tapi banyak mau pas sampai abini aku pada dicelingaki laku leki beki lo kira baju bine wela cewek cerewet heda lala mole oh iya wes mau ndek nekenya motor kalang kongki boleh apa mede ya tebel. Sedih. Anu deh, kok ya alam deh nyaman dia kok naruh popo deh. Nah, kengkeng kok betul nah. Terus dia rumah deh, itu jalan nerima nah. Nerima. Ongkuan nih deh. Gula. Aduh, berarti kok abi ini deh gile. Jalannya bina lah kata. Oh. Aduh, ketang semua. Pada ini kan. Lane bini mau sudah mau celana kata dia. Siapa sih ini? Kasai jauh. Aduh deh. Itu kan mas Rina tidur. Waduh. Coba.
Halo, udah di mah itu mas. Kok tak dentik anak kena ngadeng rumah. Ada lagi datang. Iya ri yang kau lau tewe ti akil ada apa kok. Itu li mas. Kok leles sosial ada dentik ya. Ari ya le katela di bingko. Iya iya tuling. Mas apa mas? Duh tahu le ya kebetulan kau ngari setia le. Nadi iya itu mas. Mak pecang. Ya pas pada remah le la kebetulan ngari le. Kau cari dia laki angko le. Ya nje mas mun pecang deh iya. Yo pas ada remah le. Ya wis mas borong se akabin nah. Aduh cek le ye le. Ya Ayo nje mas nje. le. Aduh le. Le.